kazala, brojka je 62 osobe se vode kao nestale i situacija prošle godine je bila drugačija. Dakle, do juna 2014. godine imali smo 61 osobu koja se vodila kao nestala. Ove godine mi imamo 62 osobe koje se vode kao nestale, ali prosto to je stvar jedne procedure jer imamo recimo neke porodice koje su živjele u nekim od drugih zemalja u regionu i koji su taj postupak pokrenuli upravo u tim zemljama, ali nakon što se preselili u Crnoj Gori i taj postupak su nekako preselili zajedno sa sobom, pa su naše međunarodne organizacije Crvenog krsta preuzele potragu za tim osobama, tako da danas se i dalje traga za čak 62 osobe, čijim sudbinama, kažem, prosto apsolutno ništa se ne zna. Kako ocjenjujete napore crnogorskih institucija u rasvjetljavanju tih slučajeva? Pa sve više se stiče utisak da ovo pitanje nadležne institucije, posebno vlasti, ne dovode u fokus i da vrlo malo ozbiljnih aktivnosti preduzimaju kako bi se rasvijetlila sudbina tih nestalih lica. Ja kažem, prosto negdje je neophodno da postoji mnogo veći stepen političke volje, ažurnosti i njihove moralne i civilizacijske i zakonske obaveze da se adekvatnije posvete ovom pitanju iz prostog razloga što, kažem, eto, toliko godina iza nas i to zaista nije mala brojka i zaista je neophodno da se mnogo efikasnije posvete ovom pitanju rasvjetljavanja sudbine svih nestalih tokom postjugoslovenskih ratova. Kažem, institucije malo ili vrlo malo radi na rasvjetljavanju sudbine svih nestalih i najčešće su to u stvari radile organizacije civilnog društva koje se ova pitanja dovodila u fokus ili su to radila udruženja porodica nestalih koji mi čak imamo i na prostoru Crne Gore. Oni prosto kao da čekaju da neko drugi riješi to pitanje umjesto njih, kao da čekaju da se stvori neki regionalni mehanizam ili neki drugi način na koji bi se to pitanje riješilo. Ne kažem, prosto regionalna saradnja jeste pozitivan aspekt rješavanja nekog određenog pitanja, ali prosto je neophodno i da naše nadležne institucije, pogotovo predstavnici vlasti, ulože mnogo veći napor da se pozabave ovim pitanjima i rasvijetle sudbinu čak 62 nestale osobe iz Crne Gore. Koliko je važna saradnja